Mum told us to go right next door here with some cousins, so that's where I'm going now. The bus just come. This is their home right next to the Dartcroft sign, and so I'll go inside. So I'm arrived here now, and this is our cousins Iko and Marija Despot. Da. Sada, ko će prvi, ti i Marija? Pozdravi majku, moju rodicu, sve što vidiš naših za Ostroga. Sve mještane u njoj žena. Sada Iko, to je sada ti. Reci šta? Okej. Ovo je dao sam Despot, Iko i Marija. Pozdravljamo sve naše mještane u njoj žena. Greetings. Greetings. Thank you very much. Eto, pozdravljam Jozu, tetu, ženu, familiju. A ovo je, kaži koji su sve djeca. Ovo je Tomislav, Ivana i Jurica. Ovo je Zlata. Jedna nevjesta Zlata, druga je Meri. Meri i Muto. On je Tomislav i dida Tomislav. It's 12 o'clock. Ovo je Tonči Vujinac, liječnika u Zagrebu. Ovo nije daleko On dolazi svakog ljeta, bude po mjesec i po 2 dana, a tako isto sestra njegova. Nije daleko od mora vode. Nije daleko, to je još blizu. Sada. Mi se nalazimo ovdje u kući Ante Kumparka. Ovo je Ante Kumpark, a ovo je njegova Tiha. On ima 88 godina. 99. A do nazad godinu dana dobro se držao i radio je dosta, mislim, oko kuće, a pošto je malo šlogirao, sad je mislim, nesposoban za rad. A Tiha se bori na svoj način, održaje malo imanja, malo vrta, imala je neku kozu i tako, i sada živu tako dobro. A kako će? Pozdravim moju sestru u Veštavu Stari. Hoću. Ane Belmont. Je. Njedi Persi. Dobro. I Kev Dater. Je. Ja, ovdje smo u sobi gdje je đak boravio. Ovdje je primaća soba, jel? Ovdje je televizija i tu se nalazimo. A sada moramo teti vode. Možda ti možeš reći koju riječ. Ti. A ja ću da pozdravim tvoju mamu puno i moga divera i Sivu. I Zavu i njezine sve. Ti si A znala... tvoju mamu ja poznajem odavno i puno je pozdravim. Ti u Sloveniji si... U Slavoniji. Je, Slavonija. Smo bili zajedno. Pozdravljam brata i sestru puno i bratovu ženu i ostale naše tamo sve, jel? Jel je. Pozdravljam tvoju mater. Drugi stric sada. Ante. Stric Ante. Drago mi je da se mogu sresti sa svojim rođakom kojega prvi put vidim u životu i da preko njega prenesem tople pozdrave svim našima
ma gdje se nalazili, u Zelandiji, Australiji ili bilo gdje na drugom kontinentu. I koji su poreklo Hrvati. A sada, kako teta, će ti reći koju riječ? Pozdravite sve naše u Novom Zelandu i Australiji i zaželite im sve najbolje. Pozdravlja im Mirjana Kraljević. Ti reći koju riječ? Pa kažem, neka budu sretni i zdravi i da se kad vidimo i da im želi dobro i tako. Pozdravljam brata, tvoga brata isto Miljenka, ženu Verika. Đani. Njihove žene. Ima djece, ima Olivija. Olivija. Ima dva mala. I Kosta i Davida. Brata Iliku, njegovu ženu, tvoju mater. Da, puno mamu pozdravim. Millen and Auntie Anna, now it's Cherie's turn to get amongst them. And there you are, Cherie. You want to add something or I haven't said? I thank them very much on our behalf for the way they looked after us these last 2 days. And we won't forget their hospitality. And if it is possible one day that we come back again, we certainly will come and see them. Ja sam rekao. Ovdje smo u strici Milana i strini Ane i ovo je naš rodjak Miroslav, došao iz Splita jučer i tako mi ćemo se zajedno malo slikat i da vode stric Ivan i teta Ane i moja mater isto Ane tebe vidjeti na video, isto vrijeme naše tvoje rodjake tamo Đani, Veljko i Boris i moj brat Mile, isto rodice Ina i Miri. Onda sada ja ću tebi reći da možda ti bi volio tamo reći strici, strini i rodjake, rodice. Želim pozdraviti puno strica, Iku i sve moje rođake tamo. Želim da je puno sreće i zdravlja u životu. Ja sam Mate Matutinović, otac Mat Baketić, majka Ivka Barše Despota i Mate Matutinovića, sin Matin, zvani ponovo Baketić. Onda će oni sada znati. Sve će oni znati jer smo mi Mata, 3 Mata. I otac Mate, i ja Mate, i evo imamo i u kući još jednoga Mata. I rodila nam se čer nakon 70 godina, a ja imam 4 sina, moj jedan sin ima 3 sina, a drugi ima 2 curice, a 2 sina mi nisu oženjeni. Eto, ponovo ih pozdravljam i želim i vama i njima dobro zdravlje i sve najbolje u životu. House. Just speaking to the... Ponovo im Anu pozdravim. Imam onog časa kad on se vijalo sa Bera, lancunima, kad je puca mačikul, kad je brza pruga Makarska od Metkovića do Makarske opratila. Koju riječ tamo njeznu rodbinu u Perth, West Australija. Da ih pozdraviš svi, da ih pozdraviš i Jakova, da čuva zdravlje kako i moj, a moj oslabija malo, ne malo nego dosta, njega prostata muči, Srećka. I tako, da smo na doktoru svakoga malo, svako dan, drugi dan dolazi doktor dava injekcije. I meni i njemu. Tako i reci. Reci. Kate, mi smo dobro skupa zajedno, eto Joško, Iko, Anita sa dicom i Nada sa dicom isto. Eto, imali smo priliku da rođak dođe da nas obiđe, želi bi da dođeš i ti sa Katom i sa dicom, makar
Eto, kroz koju godinu. Mogla bi nam biti tumač ovo Tuđmana. Eto, šaljem ti jedan mali poklon da imaš uspomenu od mene. Eto, ne znam šta bi više rekla, puno vas sviju pozdravljam i želim da se vidimo. A sada, gospoda, sada je tebi. Ne znam šta bi rekla. Ko ja? Ti sada. Pa želio bi da se vidimo, jer vjerojatno mi odavamo, najvjerojatnije da mi nećemo tamo, ne znam, može biti svašta, jel? Da se nekad i vidimo i želim da u skorije vrijeme, da budu zdravi i sretni svi skupa i drago mi je što ste nas posjetili, mislim da neće biti zadnji put i neka budu svi živi i zdravi i eto toliko. A sada se novo sinu. Ajde, još to. Neće ja ništa. Imaš ti ona dva rodjaka onda. Pozdravi. Toni i Johnny. Pozdravi Toni i Johnny. Eto, pozdravi imam za rođake. Draga rodice, evo baš sam se iznenadila, došla ti je sin da me vidi i drago mi je i puno te pozdravljam i nosim te još u srcu kao i onda kad smo bili, kad sam ja bila mala, kad sam me vodila oko kuće i samo si uvijek bila i ja s tobom i uvijek smo se volile kao dvije sestre i sam je drago da ti vidim sina, pozdravi svoju tu drugu djecu i unučad i pozdravi tu svoju nevistu i toga njezna muža Iku. Ja njega ne znam, ali Anu znade i puno mi je pozdrav i puno vas se svi usjeća. I hvala ti sinu puno što je došao, što me vidio i tako mi je puno drago i vesela sam za to. Ja se osjećam onako još kao malo digo bolesna, digo i ne, ali ipak dobro sam. Imam 4 sina, njihove žene, imam 9 unučadi i 10 praunuče, samo sam još zato uvijek žalosna i bit ću dok sam živa, što sam izgubila moga pina tako brzo i rano. I puno te pozdravljam tebe i sve naše tamo, tvoja rodica Slavenka. Isto 450 litara. Onda ona bačva je isto 150 litara, Martina i Antina. Ovo je starijega brata Rade koja drži 900 litara. Onda ovo su druge male bačve koje drži 100 litara, Martina bačva 50 litara, onda ova mala bačva Radina, onda ova Gangina bačva koja drži... Gangina bačva, neka ne dobro vidim. Gangina bačva koja drži 120 litara. 220 litara. Onda ovo moja bačva isto koja drži 150 do 200 litara. A u nju ja sipam bijelo vino. Pilo u koje se sipa maslinovo ulje. Kad se dobije, ona drži 400 litara. To je, u nju može 100 godina stati što se tiče kvalitete i sigurnosti ulja. 100 godina može u njoj stati ulje. I ovo je stara konoba koju smo mi pokušali sačuvati, da je evo Gangu, ajde snimi Gangu, razumeti, i tako. Drži žela. Šta ću govoriti, ne znam šta bi rekao. Samo rekao, pozdravi. Pozdravljam na i svu njeznu djecu. Ili živ stric, Ivan? Ivan je još živ, njegu 92. Pozdravite i Anu, isto, njegovu suprugu. I ona još živa 84. Ona je nešto starija od vaše majke. Je. Da. Tako je to. Koji? Petar, gdje? Znači Ane mene vole. Kako ješ, nije to vidjela dugo? Da. Anin brat, on je u Argentini. Ančon. Poginio 31. ne nego Zvonko. Zvonko, Ančon je vama umra. Ančon je umrao u Zagrebu. On je umrao 1922. Te godine umrla moja majka i otac se oženio za Jelu, Aninu sestru. 1923. na Novu godinu. Ti dobro znaš godine? Znam, sjećam se toga, bio sam mali. To je davno bilo.
Kad smo svi pomalo ostarili, vi ste mladi. Koliko tebi godina sada onda? Meni je 76. 76, o, to baš... Ja sam 4 godine mlađi od Ane. Je. Tako je to bilo davno. Lijepo je mjesto ovdje, mi volimo što smo bili. Za ostrov? Je, volimo. To je najbolje mjesto u Makarskom primorju. Ja sam jutros bigal na 6 uri, ja sam išao... Jeste bili u selu gore? Rodica. Da, i ja pozdravljam moju tetu Anu jako puno i kumu Anu Andrašušu isto jako puno. I one znaju valjda da je moja mater umrla prije 3 godine, i da sam ja sama ovdje sada, pokojni mi je brat poginja davno, to one isto znaju. Jel? I tako tu živim, čerka je u Rijeci, sin mi plovi. On je pomorac. Da, pomorac. Da, pomorac je. To sve Ane zna, majka njega. Ona to vjerovatno sve zna jer je ona bila u Zaustrogu još dok je svekrva bila živa. I jako sam se obradovala da sam tebe upoznala i suprugu tvoju i svi u naših pozdravljam tamo. Jer u Novom Zelandi ti poznaješ Milku Šimunović. Ja sam Dinku vidio lani. Pa ako vidiš Dinku opet i jako puno pozdravi, da ih Esma pozdravlja. Nalaz Jozu Banovića. Jozu Banovića, kako ne? Jako ga dobro ja njega dobro znam. I njega isto pozdravi, mi smo bili u susjedstvu. A tetu Ivu Banoviću, ona je 95. Nju manje poznam, nju ne poznam, da. Nju samo čula sam za nju, nju ne poznam, da. Ko je to Ivo Banović? Od Nikole Banovića sestra, da. Nikolina sestra, Jozina tetka. Je, Jozina tetka, da. Pa nisu žeba. Bili su pristojni, kažu, molim se izdrave. Ovi su divni. Kaži divno. Ja nemam, kada ne znam i Rukovac. Nisam tu rekla Rukovac. Meni oružje ne treba. Kako ti ne treba, kad neđe ne prijatelj. Kako ti se znamo? Ja ne nema. Kandidijanska registracija je prošla, zadarska slična, prolazili samo u Zagrebu. I na kraju su tek mi saznali od naše milicije, jer oni su, to je valjda tek sad počelo, možda su... Nevenke i viđu moju mamu tamo, ona tamo gleda. Da, pozdravi svih, puno tetu mi najviše pozdravi. Pozdravi Meru i njezinu familiju. I tvoju djecu i svih ih pozdravi. Da živjeli, koliko se može o zdravlju, najviše. A s moje strane najviše u nadu. Sada ti, baba. Sada ti govori tamo, gledaj nju tamo. Pozdravi s moje strane svi koji god tamo ima. Znaš, neka živu i da A mene pozdravi puno Jurenu i Meri. I Meri i Jurenu. Da je pozdravlja njegov stari prijatelj. Tamo gledaj, tamo gledaj. Gledaj u tamo. Tamo gledaj, kako će ga ti pa rukom ga svati. Gledaj tamo kamer. A sada te Neven, a Vojni. Pozdrav za sve naše, nema drugo što da govori. I Belenka. Isto tako sve i pozdravite najviše Nadu. Onda je Nevena. Što mi je draga Nada Vina. Ja i sve pozdravljam. I mali Ante. Zdravo. Ja pozdravljam. Vanja strica Ivana i Ana Andraševića. Ana Despot. Ane, da li poznaješ Matiju Banović rođena? Ajde. Ja te puno pozdravljam, puno te volim, da želim da dođeš jedno još u našu zemlju, gdje si se rodila, da vidiš, da nas sve posjetiš, da bi se našle, da bi Bog da, da bi se našle žive u našoj zemlji. Matir, ja nju znam kad je ona išla u Australiju, žao mi je da nije Bore tu, da se pozdravi, da je pozdravi preko vas i tako.
Bilo bi u Novom Zelandu, matere. Tvoj otac i njegova mater su prvi rođani, od dva brata. Puno je poznate, ja ne znam jer se ona mene sjeća. O, dobro, ona sjeća. Ja sam pokojnega Joze Biljkina čijer. Borina žena. Koliko vam ima godina? Moja je 80 je. 80 I dobro sam Ona je bila jedna lipa cura, krasna cura kad je bila prije nego išla u Australiju. Sjećam se, dobro. 30. I would like to say that I've been very happy to have met everybody here, Ivan, Lena, Bobo, Lena, and I hope it won't be very long before I can either come and see them again or they can come and see me. And thank Marlena for the way she has looked after us and cooked for me and waited on me. And Bobo taking us out in his car. Yes, Mike. That's right. Big car. Big car. Big car, Fiat. And we've had a wonderful time. Mercedes. I rodica Mira. I ja ću sada pitati da bi strina rekla ko je rič tamo u Novu Zelandu, oni rodbine ne znaju. Sada ti, strina, moraš reći. Pozdravite mi Vivera Iku i Janu i recite vi Jani da sjeća li se ona kad sam ja odla dol za despote, a ona bila u Vinca, da sjeća li se ona kako je mene zvala da sam jele vidina. Metimo ono se šalila se sa mnom, jel? A, sada jel naprosto imati jel? Mamo. Vašu mamu mi puno pozdravite, puno mi je pozdravite, ono mi je sestra bila. Eto ti, mi smo bile unde sirote, bez oca, bez materije i više puta smo plakale zajedno i gojile se unde u Košiluku skupa. To je uredbeno u Novoj Zelandiji. Došla sam iz Splita da vidim svoga rođaka i njegovu ženu, bilo mi je drago da ih upoznam i da mi pozdravi puno strica Iku i strinu Anu i drugu strinu Anu, vašu mamu i rodice i rođake, sve, i žela bi da i oni dođu i da se upoznam i da se vidimo. I Davida i Nadu, koji su bili i Meriju također, i pozdravite vašu mamu, Anu, vaše čerku i sina, i pozdravite strica Iku, njegovu ženu, strinu i njihovu djecu. I da mi je veoma drago da sam zadovoljan što ste vi bili i da želimo da dođu iduće godine u posjetu neko od Ikini ili od vaši, od pokojnoga Ante. Of all of them there. How about a big wave? There they are, Mira and Stina Ljubica, Cherie and Leo. I ovo si ja i Milivoj i mi idemo jutros u Beograd i tako nećemo se vidjeti. Možda koju godinu još. Bilo bi dobro da bude. I hvala tebi puno i materi, i braće i sestre smo onako lijepo skupo došli i imali smo vrlo dobro vreme. Dobro ti pozdravi tamo sve naše rođake i mamu i sve pozdravi tamo strica. Još jedan put. Dva puta. I sada ćemo otići u Vincu kuću. Ajmo svi. Ajmo svi. Ajmo Šeri, come on Šeri. Bedroom of which Millie and Leo and Mira's father and mother. So Ljubica i pokojni Stipe.
Oni su vode nile sobe, da su oni... And that's the old water well that Bubba used to talk about all the time. And there's Shri and Strina Anka and Ganga and the grandchild. To je Gipčak koji je napravio Ivan Mestrović i poklonio za Ostroškom manastiru. Look at these books, absolutely full to the brim, right round the entire room. Iz Like, brate dragi, iz Otočca. To Mariji? Da. Here. Zet Zoran iz Otočca. A Željko je... Vidi što zna naš jezik da govori, pa smo mogli s njime o svima pričati. I želim ti da još dugo poživiš. I želim vama sretan put i da se ponovo vidimo. And there's Shri and Strina Anka and Ganga. And I know, Shri, you'd like to thank them, so I'll let you talk now. I'd like to thank Ganga and Anka for writing this article. I've had a wonderful 6 days down here. And we're sorry to be leaving today. Ona reče puno fa... Ja kajem pozdravite puno matere, kumanu. Ja sam je uvijek volila, bila ovdje kao zadnji put. Bila ovdje, bila je tamo kod Vinca. I uvijek mi je bila draga. Moja baba nju, Bože, volila, grlila, ljubila, uvijek. Moja baba dobra. Šta ćeš? Taki je život. Vi imate farmu, jel? Imam. Lile, kuće. Bio je on u Ane tamo u Australiji. U kući, bio je on tamo su... U Pertu su njemu čerka i sin, pa onda on ode tamo češće, sve ih pozna. Vujni, jeste li vi za pit račun? Nećemo ništa, ide do mene gore. Ide do mene. Ima orovače neka bi... Neće sad ništa. Pa zašto ti to odbijaš? Pa neće on, ja neću. Ja hoću da Nevenka dođe do, kad bi mater malo... Na telefon. Na telefonu, nisu čuli jedan drugi od 26 godina. Kako si kašan Lipović. I pravo, ove naše hrvatske krvi. Je, a on isto ovo je mi ženije brat. Otac koji je rođen na Žrnovo. Žrnovo, a Korčuli. Dobro je to, dobro. Stikaju mi. Moju mater. Kako ne znam, moju dragu rodicu i drugaricu. Zanima ti sliču. Kad je ona otišla, zadnji put kad je bila ovdje. Nisam čula od njoj ništa, pa me je slavno peklo šta ješ imamo, živa. Još je živa. Pozdravi je puno i poljubio je sa mene. Jer jesi da plače dalje. Šta ovo je stiva? To će biti ono tamo. Mama će ovo vidjeti. Mi se vratimo se. Mi smo imali malo, šta su ono bile, kakvo ono bilo? Imali smo rafiole i našu domaću višnjevaču. I onda ćeš ti tamo nešto slobodno reći.
pozdravi Slobodana i recimo da se javi Digo, da sam ja dobro, da bi mi bilo drago da je i on dobro. I nek se javi kako su dica. Pozdravi Ivku, Miru, sve naše tamo koji mene znaju i koji budu pitanje za me. Biće mi drago kad dođu, da se javu. Frank je jako dobar, pozdravi tetu, svoju babu Anu. Ona je mene spasla kad sam ja bila mala, u Desputa, sjećam je se dobro i nje i njezina oca. Yeah. And then they built the school. The bottom was the primers, and then the standards, and the teachers lived above. This is, yeah. Put it down here. There's a school bell. What it's got written there is the fact that the school was opened in 1887. Ona Fiamina je umrla. Koja Fiamina? Fiona. Panina. A gdje ona živjela? U Novom Zelandu? Je, ona kad i ja živim. Ona je bila najbolja u Novom Zelandu ženska s igra buče. Kaj Taja. Je. No. On movie camera now. Kay, I want you to say something of thanking Jarko. Thank you very much, Jarko, for having us here and all your help with all this work you've been doing. Thank you. And that's good. Okay, so we're going to go back down into town now. We're going to leave Jarko and Miriana here and wish them all the best in the months, years ahead. Thank you very much, Jarko, Miriana, and Kay, for coming over here. To Sofia. Će Sofija vaš nešto govorit. Ajde, Sofija. Šta imam da im kažem, željela bi vidjeti još jedan put, iako ima koliko godina, ima dugo da nisu bili. Ja im se nekad javim, čestitala sam njim Božić, Novu godinu, ali oni me više nisu odgovarali. Tako ni ja više njima ne čestitam. Željela bi da je vidim i da znam kako su, bar da se javu pismo. A sin nas kazat koji su ove drugi dvoje? Čer Meri i unuka Karla. Od Gordane. Od Gordana. Od Gordane, ja. Dobro. Imaju sada četvoro tuto u sliku. Izgledaju jako lipi svi. No, nego kako? Hvala vam puno. Sada na Nova Zelanda vidi. Pozdrav Novoj Zelandi. Je, i zašto ne vama vidi ovako lipu rod? Da odmoru malo. Je. Doći će malo. Udara. Ali ipak ćete ne vidjeti. Ja se kopu po 120 litru. Ovo je sve litru. Ništa nije Tomas. Ovo je Indrinca donije ovdje meni plite i sve i lijepo nam sada slika. Ja te srdačno pozdravljam tebe i sve zaostrožane naše koji živu u Novom Zelandi, a oni koji su umrli neka im Bog daje crna zemlja, neka ih primi i neka im Bog vas da stavi. Eto, ovo je moja supruga, a ovo je moja sestrična Marica udata Mesić. Dobro, hvala vam puno. Tebi hvala velika i lijepa da ćeš ponijeti pozdrave u Novu Zelandu našima i tvojoj rodbini, cijelu tvoju rodbinu pozdrav.
I sretan da vam bude. I sretan put, tako je Marice, bravo. I od mene također. Da. A ova moja sestrica, ona je i rođena mjesec, zato sam ja rekao. Ja ću... Mnogo mi je drago da je ovaj susret sam doživio sa svojim dijelom porodice koju jako poštujem, iako smo udaljeni mnogim kilometrima. To the people. I like this stuff. Take some more. What about Brett? All right, Brett? Yeah, no, very good. They're looking after you? Yes, very good. Well, that's good. Yep. Michelle, you got something, it's your second trip here. Can't remember her name. Svetlana. Svetlana. Yep. Okay, Svetlana is the daughter-in-law of Milan. Milan. Yep. And this is her daughter-in-law. Yep. What was her name, sorry? Gorana. Right, and she's Married to Danielle. Danielle, I remember that. Yeah. Yeah, and of course we've got our... Cool. Reći Numan Šnega. Ovo ćeš. Ivka, puno pozdrava, volim te. Volila bi da se čujem. I Miru me pozdravi. Yep, she's just making greetings. Sve je lijepo. Ja, kad je drage volje, kad je milo, kad je nešto što više doživjeti ne možemo. To je bogatstvo u ljudskom. Sit to the side, as in come close. Okay, we're visiting Ivo Despot. This is his brand new house here, and his daughter is coming in about Evil. less than 1 month. Evil, yeah. I thought it Daughter and was. son is coming Evil. at end of This is cherry. Cherry brandy. Yeah. Cherry brandy. Cherry brandy. Did you make it, Ivo? No. I didn't. I don't know how to make it. But yeah, it's not very hard to make it. Yeah. So just you put in a grappa in a lozovac, Yeah. you put just cherries, yes, Yeah. and You know, the big tree.